Dul. Ayo melu aku. Neng ndi ah? Ning kelurahan kowe tak daftarke untuk sembako. Sembako. Ayo. Ah, tanggung lagi dolanan game. Angko kono tak susul. Susul tenan yo ya. Iya yo ah. Santai engko. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kalah. Nih, omongin bapak. Apa, Pak? Bapak arep lunga sedilit. Kowe diwanti-wanti bapak, aja lunga-lunga. Soalnya saiki musim penculikan. Terus nek ana wong mrene ngeki sembarangan, aja diamani, yo. Ya, Pak. Ya wis. Pak, Sangu meneh ra ono. ora HP nih. Oh, ya wis nah. Bapak pamitan sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babin Kamtibmas, tolong dicek kembali, jangan sampai ada yang kelewatan. Siap, Saudara. Dilaksanakan. Permisi Pak, selamat siang. Apa betul di sini ada pembagian sembako Pak? Betul ada, Dari mana ya Pak? dari Sub Satgas Kemitraan Satgas Nusantara. Dalam rangka nopo nggih Pak nggih? Ini dalam rangka calling system Pilkada 2020 supaya kondusif dan pencegahan COVID-19. Saya Dul Kemit Pak. Jatah saya yang ngambilnya di mana ya Pak? Babin Kamtibmas, tolong dicek atas nama dokumen. Jatahmu, kowe dipanggil-panggil mau ora ono. Aduh. Jatahmu wis diterkene ning omah. Wah, wis terkene ngomah. Ya wis Pak Babin. Matur nuwun Pak. Saya tak cek dulu di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le. Mono wong mrene ngeki sembako apa ora? Ono, Pak. Hah, lah dhisik sembako ne. Ra ono. Lah kok isone? Kan pesane Bapak, ana wong rene ngekeki apa-apa ditolak. Waduh, biyung.